Kuthiwa lo munye umntwana wathi makathandaza ekhaya wathi, "Nkulunkulu ngiyabonga ukuthi inkonzo beyimnanzi, kepha bewukuphi wena?" Uyathi kuyenteka tinto letinye tibe mnanzi vele esontveni, kepha umbuzo lomkhulu nemicabango lekumele sibe nawo ukuthi engabe siva bunanzi nje, uNkulunkulu ukuphi nalobunanzi bethu? Kwangathi bekungete kwabakhona lesingakuva kumnanzi uma bukhona bakhe bungekho. Sinkwa selisuku sakavuka udle angikuhlephulele encwadzini yaSamuel wesibili sahluko 20 kusuka kuvesi 1 kuya ku2. Lesinye sichomoketi lesasikhona lapho bekunguSheba umsawabhikiri wesive sakaBenjamini. Sona-ke sesuke sashaya imbalambala samemetela sathi, "Asinasabelo kuDavide, ngeke silandzele umsa waJese. Madvodza ka-Israyeli, asambene emakhaya." Verse 2, ngako onke madvodza ka-Israyeli amhlubuka Davide alandzela Sheba umsawabhikiri. Kodwa emadvodza kaJuda wona onke asala anamathele enkosini yawo Davide, ahamba nayo kusukela eJordani kuze kuyewufika eJerusalema. Emhlabeni kuyehlukwana. Lo muntu lona lesikhuluma ngaye lapha, lo Davide ugcotshiwe. Ugcotshwe nguNkulunkulu kuthi abe inkosi. Kepha sibona uvelelwa sehlakalo. Uhlubu kweyindodzana yakhe Absalom yamgilela imikhuba leyethusako lehlasimlisa umtimba. Sesibona nasi sichomoketi siyamvukela Davide. Sichomoketi sithi asinasabelo kuDavide, ngeke silandzele umsa waJese. Sewutshela labanye kuthi emadvodza ka-Israyeli asambene emakhaya, asimshiye lo muntu lo. Davide livi lenkosi alisitsheli ukuthi wamphendvula wathini. Davide wachubeka neluhambo lwakhe. Lokuhle akaphazamisekanga kulolu hambo, wahamba waze wayawufika eJerusalema. Indlela loyihamba koyekukholwa inetichomoketi, inabo Sheba bayo. Nalamuhla noma lo Sheba lesifundza ngaye kuSamuel wafa, kepha bakhona nebakakho boSheba labahambe bamemedela, labahambe bakhuluma lokukabi. Lapha kusemhlabeni asikho ezulwini. Lekumeleke wena nami ukwende kuthi ungaphazami eluhambeni lwakho. Phela Davide bekagcotshiwe, kepha lugcobo alumvikelanga kuthi bantfu bamethelele. Lugcobo alumvikelanga kuleti chomoketi. Uyamkhumbula na Jesu? Bekagcotshiwe nguNkulunkulu, analo lonke lugcobo lwamoya lwengcwele. Kepha libhayibheli lisitshela ukuthi bantfu emva kokuba abondle ngetinkwa, ngakusasa bamhlubuka bamshiya. Noma ungaba nelugcobo lolunganani, bantfu bahambe bakushiye empilweni. Kepha lokumcoka abasukushiya ngoba kunetinto longatenti kahle. Abafane bakushiye ngoba usendleleni yakho leya eJerusalema, leya esephethelweni lesihle. Davide akazange wabancenga ukuthi hawu buyani phela nihambe nami. Akazange wakhuluma waphikisana nalo, wabamba indlela. Bamba indlela yakho sihlobo sami.
noma bosheba tichomokethi tingavuka tibe tingaki. Bamba indlela yakho ungalahlekelwa sephetho sakho lesihle. Amen.